Kako smo ušli u to inostranstvo, nikako da izađemo iz njih. Kako god se okrenemo, dupe nam pozadi, a inostranstvo će tokom. Hvala, tako nam i treba kad smo od malena govorili, da nam je otiču bijeli svijet. Jebalo nas inostranstvo. A nije da je nama loše ovdje. Ima svega ko na vašeru. I ića i priča i kako se pa došli mašala kući njife. Tolika kuća. Sve nam puno, samo nam srce prazno. Sad kada te čujem da kažeš, jebeš srce da su džepovi puni. More biti da su u pravu. Ali mi opet tugujemo, pa se od tuge ponapijamo svaki drugi dan. A svaki prvi dan mahmuramo. A da ne bismo nasluho tugovali, hanume naše odu pa nakupuju svašta. Pa kad iznesu, babo dragi, ma ti bi upao prvu činiku, toliko bi se začutio. Tu je meso ovako, pa meso onako, pa ćevapi, pjeskavice, bajradovi, hrzatma, sagan dolma i čufte, pečenje, skoro i pečenje, bez ičaka, kiriti, pite, razne ribe i ribići, sirevi, sirovina, povrća, nakino, a voća nakone. Iđu viši za... Ja se zahvaljujem ovom prijatelju koji mi redovno piše tekstove za svaki naš nastup, za svaku promociju. Dragi bab, roditelji moj jedini po muškoj liniji. Evo, ja da ti se konačno javim iz ovog inostranstva. Da to opričam kako živimo u ovom tuđem svijetu i kako se patimo daleko od svog užeg zavičaja i svoje mjesne zajednice. Ne znam kako da ti opišem kad je to neopisivo. Najprije da ti kažem dok smo došli, bježeći od onih tamo međeda da spasimo živu glavu, mada kažu da nama Bosancima glavoviće nije vitalni organ. Vama tako nekakva nauka utvrdi. Elemnes, evo ti nas u inostranstvu. Jedini moj. Znate svi, bar ovi stariji kad smo došli ovdje, kako smo se mi osjećali. Mi smo bili izbačeni iz svojih života i svojih koža, pa smo se osjećali pomalo nelagodno u tim tuđim životima, po tim tuđim nebom, u tuđim jeziku, pa nas je to žuljalo, nikako nismo mogli da se naviknemo, ali kako to već biva, navikavali smo se pomalo i na kraju smo se odklopili, osjećamo se pola Njemci, pola Bosanci, ali to u ono moje vrijeme, ja kad sam ja bilo drugi zbog nije bilo baš tako. Kada čujemo vremena kako to izgleda. Dakle, to su pisma iz tuđine, babi, uvijek. Kad ti otac tražio, nije htio, ne vjeruje čovjek u Boga. Kažem, pa znaš šta je? Možda Bog ipak postoji, nisam ja više siguran u to, popovi kažu, kome ne dođe pop na sahranu, neće ići u raj. Pa što da zajebem oca za 100 maraka košta što popisani? To vam je, tako pričat ćemo i dalje o tome, ali moj drug Emin ima za večeras jedan tekst koji je napisan specijalno za vas. Malo je naravno smiješan, mislim nije Emin, nego tekst. I radi se o sljedećem. Čovjek je 92. godine došao da živi u Duisburg iz svog zavičaja iz kojeg nije nikad odlazio i svom babi piše pisma da mu ispriča, da mu opiše gdje on to živi i kako živi u tom svom zavičaju. A jedna djevojčica iz Vijene, prijateljica mog druga Šarge, kaže, pa kaže, povaju čitav isputije. Nema neke razlike. Inače, u Bosni i dalje u modi religija. To vi znate svi. Puni smo tih sad novih vjernika, svaka čast svakom naravno ima pravo to da radi, ali ponekad se dešavaju i malo neobične scene. Slušam jednog našeg tamo komšiju čiji je otac bio partizan, bio ateista i on je tražio prije smrti da mu ne dovode popa na
sahranu. Sin pozvao popa i svi se čude, kaže, što si ga pozvao?